kilinti ya u Kristen ba ya don kalinti ka bakim bat kalinti ba nang nungin ya ban po shabneng nang nungin ya ban po shabneng nakalinti ba Jisu ulaya day nang taken mga batingin ya Sini Jushayo nang nuban yat ngem tipshu na marhajing imjongni ya uble shadin nibu nang nungin ya ban po shabneng nang nungin ya ban po shabneng nakalinti ba Jisu ulaya day nang taken mga batingin ya Sini Jushayo nang nuban yat ngem tipshu na marhajing imjonggi ya uble shadin nibu nang nungin ya ban po shabneng nang nungin ya ban po shabneng nakalinti ba Jisu ulaya day nang taken mga batingin ya nang nungin ya ban po shabneng nang nungin ya ban po shabneng nakalinti ba Jisu ulaya day nang taken mga batingin ya day